Mayam Krumzare to Neighbors Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Huna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butaram Mokcheri. Narangasi, Kangpupi, Churchanpur, Technopol, Kitungatungan Mamapum Singda, Miam gi peaceful oiba, peace rally habitatare, Makogi tribal singi oiba, right sing, Mat Payaroi, Malaloi, the Vini Habic rally church, Habitatare, Chapu Matamsida, Atopa district singidi, Tudopa Kasule Hidre Adubu, Maruina Kangpupi district. कोई रैली चली बसिंग रैली मेंबर्स सिंगा मदी पुलिसिंग के मरकता उनका नबखर थोकी बा मधुदा असोपन यावगी बखर दिले रे मधुगी मतुंग तारक पता नुमिदांग स्टेट कैबिनेट की वारे लोग्रे कैबिनेट के मिफम फमे चीफ मिनिस्टर ना चेयर तोगदुना मिफम सिदा हाइरिबा रैली सिंग असिगी मनिंग दा कोई लालोलुब हाबते खुलाई पाबा लालोलुब अदुगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ट्राइपार्टाइट टॉक स्टेट गवर्नमेंट सेंटर अमदी हाइरिबा लालोलुब सिंग असिगा agreement amadi leinari ba suspension of operation habdi khutthona dabagi operation madugi agreement leinari ba adu makalgi lalolub miyam khangnar ba kene kuki national army amadi zerare zongmi revolutionary army hairi ba ani sigi influence the miyam tholaga relate obni khopni habigi rally si sathakibani makoi influence yawi habigi wafum sing musu pondo kebelere maramaduna hairi ba lup ani si masi hairi ba Makoi lenari ba suspension of operation sidagi lenga withdraw torgani state government withdraw torgani adu hairi ba cabinet ki decision ke ware ba center ta tharag habagi wapum sing lakhi lere public domain de lere aduna state government gi lai ba decision have the decision to withdraw from suspension of operation agreement hairi ba tripartite talk natraga suspension of operation gi agreement gi state lenga na withdraw torno bagi lai ba decision Sigi matang sida khana nener gudang tang si impact news ki manu huna ki thoram the links in the library basi joining us tonight on manu hutna social scientist Oja Dr. Dhanabir Laishram Dhanabir welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us IPSA ki Vice President Khuraijam Athouba welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us the Manipur Mail ki Executive Editor Oja and Ibungochoubi welcome to the show. Appreciate you joining too. Loina ngasi ki thoram sida Kuki NP Manipur Kuki gi Lady Civil Society Organization natraga intellectual singi marktagi mi ema yahon janam yam kan hona jabani dubu hojik lady association se ta makoi public forum da tokpata kitang nungai roi double even maram moiraga discussion sida yawbugi tanjati hujibugi oina ngasi gi yawbi rabatare matung tarak pasingda yawbugi tanjado lo na hona jage but to start with ahan busai athobut lak jage athoba kamai thambi bi ai ngarangi thogdo sida maru ina hairiba kene amade zra gi influence am yawi habi lenga ki notion am uthropu mamitari and also hairiba Loop ani sigi chairperson sing asi state sigi miu emate indigenous miu inate mokoi mapande atin amana Myanmar de ni amana Nagaland gi miu ini habigi wapum jingba phongdo yi aduna haire loop ani sidagi koi suspension of operation agreement dagi state government se withdraw toroni habigi wapum jingba lai adun hujik yengba yare basi chain of events ti mam lere maru ina garang rele lakhi basi koi gi reserve forest area sing da Kugi eviction to Bokopagi notice serve to Pacific Yan the Pundutan Kongjang Jesang have you often sing Musuleri, but eviction go to one ba Wapum Karalegre, Land Logi, Matang Chingbuda, Adugi Marangi Togdo, Adugi Togdo, Matung Huzik Laiba, events in the sea Amagamaga de Loy Marilyn, Dunia Huzik Laiba, we withdraw to Bugi decency policy that when Yang Bayaba, Duga Cabata Nakal Animagna, Higadra, Adrago Kongjang Jangsali, Higadra Mayamsin, understand to Minobuyaba, Akoimasen, misunderstanding to Nobugim Hota, and understanding Porpoyabi area Sikama Yang. Understanding purpose arriba can over the way the issue with the way the the understanding purpose Kangdaba, Kangamdaba, Porta Kangminaraka, understanding purpose live. But city deliberately Sagi Kahetara Kugi expansion of Magi villages, the Mogi activities may say, Ambanadum. But she can't plan a Magimakadum to woman put Kradum Day. Madam Dika, the Manipuri hill areas, the village expansion to Bugi Magi Changsi, Ayamba, Hosiki Hariba, Sigi, Kampopi district, one of the most worst affected. Aduga Kugi recognized Togdaba, recognized to view in the village Tarak machine to the Yame. Adu electoral roll the Su Kugi Kahetare, Mogi fake Quena electoral roll, Yorumba Gildis, and the Topole. And Sigi Potsi. There could be a certain agenda from other side. Adubu Madu gi agenda se kone discuss to ding ida. Engon am kana concern with the hujikpudi koi state na sagi group ani si ki ene jera si mogi leaders sing si state ki keno nate citizen nate bo haire. Adubu
हाइरिबा पोची सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन होरपगी इनिशियल स्टेज ता डिफरेंट ग्रुप में आमा पुंजलागा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की थबक पाइखलक होरप मतमदा स्टेट की इंटेलिजेंस ना मसी कमाई खंगदिनो सिन मतमदा खंगमदिसे कइगिनो होजिक त खंगबदी ओरम थोकते अदुगा हाइरिबा सिगी पर्टिकुलर अखोगी रिजर्व फॉरेस्ट ता प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ता लाइबा इशू सि लामद्रगदी सिगी केने जेरारे गी लेरिबा मागी ngasi लेरिबा फिबम से मु कमाइना लेरंगदगे हाबसि वहांग मदुम लेब अदुना मसी ओवरऑल कोई हानसु अदुम आई तततुना अदुम ममांगी फोरम खरद अदुम हाइजरी दुनी सिगी पर्टिकुलर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की इंडिया गवर्नमेंट चंगजल लेबा सिगी स्टेप सिगी मागी ऑब्जेक्टिव टू दी हाइदी इंडिया की वैना करी ऑब्जेक्टिव लेबनो कोई ज्ञान ताते को बट पीपल की वैना पीपल ने एक्सपेक्ट तौर पोत तुदी कोई सुमम फंगदे दुमदी कोई हंजन हंजन ममांग दसु दुम हाइरे मरमदी कइनो दा सिगी पोर्ट सिदा हुजिक पीस टॉक साइन तौमिनरी ने हाइरेबा सु साइन तौनरी ने हाइरेबा ग्रुप सिंग सिदा हाइदी माइन्यूट सागई की लेवल दा लेबा ग्रुप मैम पुछलगा 27 ऑलमोस्ट 27 ग्रुप्स ने सिग्नेटरी ओइरिसे और हाइरिबा 27 ग्रुप हाइसे एंटायर मोइ ना रिप्रेजेंट तौरिबा मोइ की कम्युनिटी की पॉपुलेशन दु येंगगदी मदुदे येंथोकपदा दा मी अखोगी लिसिंग तरा फाना फंगदबा हाइदी पॉपुलेशन निगो हाइसे कादर मसिंगी नतबा पॉपुलेशन दबो लिसिंग तरा रिप्रेजेंट तौदबा ग्रुप यावरे अदुगुंबा ग्रुप मैम दो इंडिया गवर्नमेंट ना करंबा वाखलोंदा करंबा ऑब्जेक्टिव अमदा करंबा पर्पस ता करंबा एजेंडा दा कमायना पुसलगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है एग्रीमेंट साइन तौनरगा मखोय से मफम अमदा फजन थमगा स्टाइपेंड पिदगा फ्रीली ऑपरेट तौला तमिजे करिगिनो से कोई भाप सुता ताते अना सिगी याम द फेल होइबा एजेंडा अदुगा ग्रुप टू की वैनदी दे डेफिनेटली मस्ट हैव देयर ओन अल्टेरियर मोटिव मोगी दी मोगी एजेंडा हम लेजरंगनी हाइवे एजेंडा दो एसर तौनना होनना कांदा मोइबु तानादना फादना पुनना तौगदबा ग्रुप टूगा खुद थानद्रबनिना फ्रीली ऑपरेट तौरे और नेशनल हाईवे सिंगसिदा ngasi बौद पिरेइबा डिस्टर्बेंसेस मैम से इचम चंबा मी माउगी माउ कैथेन काबी सिदा लाखुसि बौबा थतलगा पैसा खाइरिमने इंडिया गवर्नमेंट स्टिल स्टेट मम Manipur state force still they don't know anything हाइदी सी ngarang nahan gi wari nate ar hojikti makhoi magi position do phajana establish tawna ngama kanda ngasi di mass mobilization tawre mass mobilization tawra kanda moina challenge tawriba poche ngo moina propaganda natraga moigi oiba purpose of magi keno su pi kanda di constitution gi magi rights in tribal rights ne high reba claim tawreba on the other side reserve forest is very much is a constitutional magi binding ne provision magi leisure ne high report to reserve forest to challenge story ne protected forest to challenge story ne somdana constitution ki right matle high ba kangu sina constitution itself to reba moina violate moina challenge story se so karai dano ma asai akoina kamaina bhab tamina do yam lu poram le masi intentionally to mo ga di akoina phanam hai su tum da ba hodo pa ya de hai du maina पोची हाइबदा लुबो पोरम अदुम ले अदुना सिगी पोची अखोइना फजना नॉट जस्ट अखोइगी सु ग्रुप अमा निगी वारी नतना रिजर्व फॉरेस्ट नत्रगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नत्रगा क्लासिफाइड फॉरेस्ट की एरिया दा इनहिबिट तौरगा लेरिबा फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने हाइरिबा ट्राइबल ने हाइरिबा शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी ने हाइरिबा मयाम से मसी सिंगसिगी विलेज चीफ की लेवल दगी हौरकांदा फजना वारी सारा कांदा लोइना बक कौरगा प्रॉपर फोरम द स्टेट की लेदिबो कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स में हम यावर कांदा वारी सिंग फजना भाब तामिना मखों चंगे नत्रगदी स्टेट असिगी मागी इकोलॉजिकल फ्यूचर्स यामना अखोगी ब्लिक ओइसलकपा तमंगमदबा पोट अमदा लाखदोरे होजिक ऑलरेडी मासिव पॉपी प्लांटेशन की अखोई चौबा डिफॉरेस्टेशन की चौबा अखोगी कनोमा अखोई कैटास्ट्रोफ अमा थोगा लेरिबनी सिगी मरकसिदा ngasi सुमाइना थोगा फोंगना रिजर्व फॉरेस्ट दा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दा चैलेंज तौबा और मसी चनबे यारोयना हाइरकपगी वॉइस अमा लाइसे कदाइदगी करम मिस इन्फॉर्मेशन दगी लाइनो
कम दौन तौरीनो कनाना लीड तौरगा कमायना सिगी आइडिया थोलेनो हाइबसी लीडर सिंगु लोइनमक उनरगा वारी साबगी तंगाय फदम मा आई अहनबदा लेय हन माइ थमजा ओके लीडर सिंग सिका पुन्ना वारी सामिनबा कराइदगी लेगांग हारिबा वाफम नैरेटिव अनि लेदु से लेगांग हारिबा वाफम सिमा अदुगा मु हारिबा एरिया सिंग असे तारिबा म्यू सिंग नमसी प्रोटेक्टेड एरिया नते नत्रगा रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया नते नत्रगा मधु रिजर्व फॉरेस्ट ओहनबा मतमदा नत्रगा प्रोटेक्टेड एरिया ने है फॉरेस्ट ने लाथोप मतमदा मधु की लाथोकी मोंगदु नियम चुमी चुमदे हाबगी लेनकी वाफम मयाम से मयेक सेंगना डायलॉग तौबिनबा अमगी मथौगे दम तारी हाबगी हमदुनी मथंग से ओजा धनबीर दम लाचम ओजा धनबीर ngasai hari wapum si reserve forest ki area नत्रगा protected forest की एरिया सिगी lam sida hana कोई 1972 की ममांग दा है हिल एरियाज कमिटी की ऑर्डर 1972 की लाख की ममांग दा कोई की शेड्यूल मैटर्स है बता रहे शेड्यूल मैटर तरह हम दो पीरे सी लाख की ममांग दा है हाना रिजर्व फॉरेस्ट न लाथोखी बा लेजरे अदुगी दे किसु कायदे अदुगी मधुगी मतुंग दा लारख मतमदा लाथोखी मोंगसी खरा पेन फात बा है बता रहे चिंग कोई चिंगी खुंजा सिंगना अदुना मधुगी वफम अमसुम चावना तारपगी ममी अम तारी मधुना मरमरगा कोई एमएलआर एक्ट कुम एक्सटेंड तौरक तो रहबगी मी पाइप अमसु लेबा माले है बता रहे अदुना सिगी अप्रिहेंशन अमा चिंगी सिंग द लेबा अरे प्रोबेबली हाइब प्रोटेक्टेड एरिया नत्रगा नौना कोई रिजर्व एरिया ने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ने लाथोखी मफम सिंग द लेसलुबा सुयोरम मुते दुम यारोंगना सुम अचुम सुयोरंगनी अदुबु मखोइदे अप्रिहेंशन अकीबा अम लाइसिसु मसी लेहंदबा अमति मथौ ताब्रान खले कमाय थमबे राज हई वहांदुगी मई लेना को येंबे याबसे हौजिकसी यामरोइना अखोइना येंगसी चिंगदा बेस तो ला लुप को मरोइना केनेगा अदगी अखोइगी जेटारेगी पोतुनेबो केआरएस योगुम तो मोइना हौजिकी सु सस्पेंड तो अदा लालोबसी मागी मणिपुर लालोबसी द खोइन येंकांदा इंसर्जेंसी हाबा मको अदगी इथनिक आर्मी हाबा म difference between these two ethnic army sina magi general interest na taba magi ethnic leiba posing dugi interest to protect tongna gi yamaroina khulai paiba dongna to bugi posi 1990s matung dagi de khoina si uba phangeba adu moi gi interest di khara khitang tongale habidi keno da aina aigi count tu khitang gi ihok toge haragadi मधुगी दमक तो खुलाई पाएगे हरगदी अतोप कांगलुक की इंटरेस्ट में आमा सोप की पोच ममी ताइदना अदुगी दु फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अखोगी पॉलिटिकल कनोसिदा पॉलिटिसिदा मधुगी प्रॉब्लम दो दुम लाखरेबको मयाम लेगरे प्रॉब्लम में आमा को हाई बजिंगसिगा मई लेना अदा होजी लाइव पोती चुमे खोइना नाउ द क्वेश्चन इज येंग यारेसे Manipur da leriba those people who are inhabiting Manipur ko whether Kuki wagera Naga wagera Maitai Pangal wagera Maitai wagera aikoina thabak tawgadabje for the welfare of all the community neba not for one only particular community amagi nataba aduda si yenga kandadi kana na magi community ki interest tawri kana na community magi against the interest tawri se akoina yam sangna decade anihum sida uraba pot amni dana adugi manungda khwaidagi danger si magi sagi village expansion ji amane ba akoi 1990s gi nagaku gi yam sauna thoki ba irang du su part of that ka adu masigi hangover si adum leiba si da yamna kari hai tare akoi gi hidden agenda amaga loina in every move thabak tobodona lakpasing se amaga react tawna ningai gi tendency ju am leiba gi pot ama lakreba aduna hojik sida reserve forest hairse natragana protected forest hairse ko loina mak masida khoina sum yengba ya classified forest hoigera mo hoigera thaina ningthau palingai da khoi gi uyo ko na hojik phoba leibasi 1935 gi ningthau gi magi khoi gi raj darbar gi ex ju still see kayum kanda कोर्टा चैलेंज तौकान चिंगा तंपाका तौनका दा दुम ngami bako that means matam ju da phawbada uyo ukon hayadi mafam du changa ga yum sabya deba lablabna khulduna hojiki forest tu sangbai neba sangbai di yokhat pa khot pa nga se phagalak pa ai hen mo pot khara lok thok pa di sing than mo khara to khot pa gai tawga forest se dum nga ga lak pot amaneba ada paktak na forest da khogi yum kai sajalaga khun तासलगा मागी विलेज एक्सपांशन तौबसिदि उमंगदी सुम कोथोपगी पोसु लाखरदना अदुना मसी यामना
tarai ba pot oidaba aduda raj nauji hangbiriba chumi 72 mamangi siga 72 gi matungda laiba hold this magi demarcation to busi point si hilia committee gi ayaba yaugdaba yaubagi argument ka lakbagi posi ko lai laibabudi ko aduda adom de justify toraga heta village expansion ji loina tongni hai bisu yade dana ko aduga karim kan da government na chumi magi issues mayam laini hilia committee yaugdaga di tobu yadaba aduga hilia committee yaugdrasu general interest adum government bulldozer to sometimes adum khona hoji bobo laiba manipur gi political trend sida udabinate uyeba ada sarkar ga karigumba ma haina bakanda yes hojiki se maruena reserve forest ta khunta sandana de protected forest ta tawdaba khotaba ade di uwa yanthata khotaba environment kan khotpa sigi ngangna ba sigi damakta protection piba any measures local pagidi that is the bundle duty of the government ka maram di hoje akhoi yamna this is very much worsen situation in life ai di ching the u ta horak tre ko ade u hobung ai loi deforestation toraga khun tasle hoje ising leitre nong ta dre climate change ang pata tore now the question is future of manipur du kamain toriga na hangba ya poram neba masida madu idugi phagalna bagi madugi dumakta akhoi matung da su fanabagi wakhalon khallaga lokot pa yaba step lokolakta di adugi community do kanano hangbo laidana who are them question hangbo yareba who are them ise ana sigi stance de su government su lori magi step se si su moina di adum to some extent justify tor kaneba kaigino da reserve forest di in a real sense ta di una bo he ya de hai ne ba ko aidi madi central gi kan purview ju leiba pot amani jurisdiction ta ko aduna sida hoji madugi mari lenena sochampur da kangpokpi da aduga tenopal da delhi sinbisi phanayamna government seriously loksalai even dc bo yongna so cause notice pikhalai ne ba aidi posi yamna chambanateba adugi follow out ne ba hojiki andaga ahumsi maruna chingda base tobugi moi suji suspend torise ada sigi suspend torise ju kraini any su wagera degi peace agreement wagera any reversing je government ka sarkar ga moiga lalobujing ga yana ba potugi lai behold this agreement to inaraga ne ba tongdoise ada inarakta di now the su lebe ka dong no ba haidi suspension operation haina ngasagi nomai kamna da ba khaktu natte ba atopa mayama yawreni for the welfare of all ada hoji laiba train sidadi nomai budi kapna drebu akhoi miyamna commendable ba workti amta udrena ahena thawai nuai taba ai masida khoidok song ba hoji numit tha khari mang desu miyamna tampak ta su meti isinau singi maratagi loop kayamna tholaga mapandagi lakpa foreigners in smai toroga tawji yara gain haido aduna thamjari ba poti amoiro sarkarna magi loriba steps siju suji suspend to baise moisu kariu makhari tawgen khalamani aidi follow out action da moisu kariu makhari tawgen khalamane ba adagi di praja di bhai do wa de ne ba mo asomdagi mu interaction reactions spiral where satoi ne ba moisu tawra ne ba react tor baise civilian me am da di wa do ne ba maram di loina bak si more ge lambi lairi somda dimapur lambi si su kangpopi lairi ko aduna loina bak si praja di pha phaningai wai da basida sarkar na hoji lokhatningi posiju yamna lokhal kanena lori posi kayam namna mai quality power ji sina bangam gadage sina bangam mangadi mamang dagi ju ka hena miyamna nungai taba thodok si bari da thokra matam na ju why they didn't use it ko adu hoi government ngi basically government hadi ngami dana ko quality is power with force ni force na du neba natra isam chamna di yareba torokada sing sida aina khanbada lairiba mong sida government kisu lokhatpam thokpadu lokhalapni sida government tumina larmaga di si government ji kaino haidoi neba sumdra adagi chingi chinau sing sumoin kugi chinau singi moina toriba posiju moigi right to some extent atheng bada lariba moigi own interpretation the piri me amji hegadi moigi ju that is reasonable claim ni hai neba aduna ani dugi thengnabasida Fagadra Farodra. Now the question is Fagadra Farodra in the sense that
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯔꯦꯁꯤꯞ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯁꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯒ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯒꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯗꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯇꯧꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯜꯃꯦꯠꯇꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯉꯥꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯨ 100% ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯥꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯟꯊꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯟꯊꯕꯗꯤ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ओके गवर्नमेंट की पामीबसे करीनो है खंगिनो माने ओके गवर्नमेंट तब पामीबसे करीनो पर्टिकुलरली ngasai की मणिपुर की अपुनबा चौबा कोई ज्योग्राफिकल की लैंड मास है मणिपुर की एक्चुअल साइज है कि ओनली 4.4% चादा मरी दशमिक मरी खत्म रिजर्व फॉरेस्ट के लमने मणिपुर सिदा अदु मनुंग द 14.5% से ना कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लमने नंगरांग कोई मनुंग हुना की डिस्कशन याव लाग फॉरेस्ट ऑफिसर ना फोंदो पीबल लेख रहे अनि से खतनी 14.4 का 14.5% अपुन लैंड मास की निको ओनली फॉरेस्ट एरिया की नतब मणिपुर के अपुन ज्योग्राफिकल साइज 22,327 स्क्वायर किलोमीटर की मनुंग 14.5 से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अदुगा 4.4 से रिजर्व फॉरेस्ट हारिब अनिसे खक्तने प्रोटेक्ट तौनब लेंगा याम कंगना पाइखलिबसे अदुगा 54.81% से अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ने अदुना अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की एरिया से ददी लेंगाना नोमुत एविक्शन तौरुबु लेते तौगेन सुखंदी है बतारे अदु प्रोटेक्ट तौबु मथुक तारे फॉरेस्ट कोई रिजर्व फॉरेस्ट अमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अनि सिदा लेंगाना थबक लौकट पाए बतारे अदुबु अमुक लाइबा नोबा हाइगद्रा अतोपा कोई इंटरप्रिटेशन नत्रगा अतोपा नैरेटिव सेना हाइरिबा 4.4 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बोरो नत्रगा 14.5% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की एरिया बोरो हाइरिबसिंग सी हानदगी 1972 की कोई हिल एरिया कमिटी की ऑर्डर लाखने की ममांगी बोरो ममांगी मयामम लेरे अदुगी मतुंग नौना थोपा फॉरेस्ट एरिया ना लाथोपा नौना डिक्लेयर तोबा रिजर्व फॉरेस्ट नत्रगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मदु लाथोपगी नियम द खितंग पीएन फातब यावबसु लेरी हाबगी वहमना चिंगबदी लेरी अदु साइसिदा अदुबु साइसिदा मयाम खंगमिन द पुन्ना चिंगतम लेंगाक अमदी एवरी कम्युनिटी न खंगमिन द उसे कोई प्रोटेक्ट तौगदबा नत्रगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से याम बनते इट्स लेस देन 20% ऑफ द एंटायर मणिपुर अदुना सिख प्रोटेक्ट तौनबा मसी लेबो याम मथौता मसी 20% नियर टू 20% से ना कोई लेरिबो मणिपुर से की क्लाइमेट चेंज ओइबि याय आई ngसागी अदुगा इसिंगी नोंगी मयाम अखोइदा लेरिबो चेथेंग मयाम से याम चावना मसीना अखोइ से कंदुनि हाता अदु मसी कन्ना बहना बिनो मथौता हाबगी लेंगा की मैसेज हम ले अदु मैसेज अखोइ लोइना मसी की मैसेजिंग से अखोइ अंडरस्टैंड तौबिनो बदि मथौता ब्रन खली अदुबु पेना द बखरा लाखपनि ना हजिकि लेंगा की मार्केट दिसु ngarang phol लाखोखि बदि अखोइ केएनए गा जेडआरए गा हायरम मने अदुबु अतोपन अखोइ पाउगी सोर्स लाख मतमदा केआरए सु याउनि हाबगी अहुमसिगी गा लेरंबा अखोइ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की ट्राइपार्टाइट लेंगा अहुमगी अखोइ लेंगा अनि अमदी हारिबा पार्टी सिंगी पार्टी अहुमगी ओइबा agreement du dagi state government withdraw torni have ki decision se logre tawre have mutla haidri torni have ni hoji pawgi onedi aduna adai sida sigi khongthang sina kadai phaw bakana bi oja thanbir hybrid phongdo bi matamda madu lenga na tawge khali bi to kadai phaw to bangam godurge madu to bangam dadana mani hangi taragadi hani hamu tani have adu tawre na su khalasi adu ngasai leramba agreement du lertaba matamda madu ki benefit natraga madu ki mangjaba kamai yengbi yana raj koina sum khanbada community apik pasingsi survival aduga matamama yam waba matamama yauge akoigi se lalhobagi movement na chauna akoigi insurgency movement si lakpa adagi hujik se akoigi post 1990 gi ethnic class ki matung dadi apik pa community singse moi arm group singsina akoigi community do defend over haibagi हाना मधुगी पांदम दगी दी कोन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम द चंग्रकांदा गवर्नमेंट न मद करम मोंग द मधु सेटल द विन नत्रका मैनेज द वी हाबेगी इशू दुनी हुजे कोइना हुजिक अमु रिव्यू द बमा तंगाई फदे हारिसे अखोइना हुजिक से कोइना पीस मिल बेसिस द मरक द मणिपुर गवर्नमेंट गी सु होम कमिंग नत्रगा कोगी सरेंडर सेरेमनी सी 2020 तौरी ग्रुप खुदिमकी को मधुदा
hojiki kuki gi su aduga khoi gi manipur gi su tungan ba group si su suspension of khoi gi operation haidna tawri ba kangbu sigi magi ground rule natraga magi premise karino magi objective si karino hai base ai su matam du da as a reporter yamna su khangde tawdu ko ne expect tarumbadi mainstream ama growth ro matam da khulai pairuga matam ama se kudam ne even proper criminal ama bhawba ko hojikti jail bhawba jail haidre akoi prison kai je correctional center kai na onthore ko aibadi se akoi gi karma mong da yam sathiba mi criminal bhawba da prison da thamam matung da magi matam khara sahi manga bu miya taraga su discipline faragadi ani ja thadorak ka yauri ko and similarly aina sai gi criminal ona aina compare to jabi wanate kulai pairu ba mi ama karigum ihum holu matam da mapa mapu wari ba government sina karigumba suspension of order ama taru matungda matam khara asi potha halaga nakoi masigum sinate mainstream gi sig matungina number 1 akoi suspension of operation sida koina yana reporting to the yaugi bada akoi government of india haibasi akoi respect we haibase union government respect we haibasi yana first line dum yaugi ko any akoi government of india gi anything I think adi madugi matungina tawri bin haibase government of india gi channabi matungi logi matungi loi yawe maduda rehabilitate tawkibra haibidi both rehabilitate aje kogi psychologically ko and plus economically madudagi ne koina sum khanarak pase from time to time lak padagi di hojik mapangan kalaba khulai ju paiba aduga akoi marak ta haraga koi sanabagi sportsman gi thaga thamaga sanaba dumaina ko marak ta akoi gi stage da puthorakna ba akoi gi arm group mayam ase suda fazana khulai pairaga for a different purpose thamibra haibase hanjan thengang thengare ko tengna baibadi se akoi gi election da thengare adagi highway da akoi gi interruption laiba disturb laiba je mathang thengare hojik ngarang nahan nini humni sida kan hainare ibasi akoi gi video da yam kanna akoi gi whatsapp group da social media da youtube da viral wari ibasi manipur gi comparative hana sangambadagi maru kolopagi ani khak kanna hojik se kanna unare iko unare pasida madu hana yamna greenery amma forest amma whatever it is akoi urambadu khangkok koga lerakpadu ningbakai haibudi aduga hojik akoi gi nahan chief minister ga mapandi correspondent amaga ngahak akoi gi discussion amagi jo haipisu tahawe aduda akoi gi drugs yam kanna palli matamdu ko akoi gi narcotics ki poppy plantation gi yamna panari amagi kari no haibuda aigi wakhandadi poppy plantation natraga anything that has to do with NDPS ko mogi narcotics and akoi gi psychotropic substances magi pidi ek siga masi muktungan gadabni haibadi magi NDPS ki ek anai laribasidi it's fundamentally very clear magi psychotropic substances haibasi illegal ni haibasi ek amai makha leibani na plantation cultivation career haibasi absolutely illegal ni haibasi masigi action um tae aina mi phuru base adum illegal ni ko aduna ngasai gi besides poppy besides deforestation natraga magi expansion gi madugi natabida akoi issue se kitang aina tungan su kitang magi tangkak to ko adu su koina focus ta honinge haidi marak da pull punchala kan da confusion am lak ko haibidi kanum tar ko matam da adu su nataba yes huziki ching ninghai ribe mayam adudagi pakthori ribe mayam siga adudagi lalhoba group mayam su tam ribe siga masiga mari lengaribra number 1 koina hujik analyze hoji yengadabsia madunagi lakpa income sina makoina kadai thadari if at all koigi narco terrorism kind high bise away narco terrorism any kind of terrorism a kind of insurgent high bise paisa darkar laiko paisa du kadai lakpano da narco dagi lai hainari no ko adu dargadi manipur da hujik koina lairi bise sing na haribada hujik rajna pangri pi ameli koi 23000 square kilometers gi makhas da libe sei da kanu khaktani agoi gi kare haitare pikrabal lam says that natna koina as a citizen as a people of this very country ko akoina climate change collectively fight agudabuni ko global warming se fight agudabuni ko aduga akoina hujik manipur da uribasidi massive destruction of our own that in front of our own eyes ko akoi gi mina hainabada akoi gi afforestation kaiba global warming kaina hairakpase over a period of long time haibako chahi chani chamagi wari nebko hojikti akhoi ju ahnate we are not all but
अखोई इमिट मतदा हुजिक उरे को से 1991 गी हुजिक इसरो गी थोरकपा इमेज लोइना उरी 2020 गी उरी को आइदी हुजिक मयामना मैप लौनी खिबा गूगल की लेना खिबा ले मयाम से लोइना उरी को आइदी अखोई गी मैपिंग लोइ उरी को समसमना एयरपोर्ट की हुजिक सारी बसे नहान 1991 गी एयरपोर्ट की गूगल की मैप थोरा इको मतम दर लेरंबा एरिया की को सिगी एयरपोर्ट डेवलप तोरक पसे लोइना नरी को हाइबदी इन आवर ओन टाइम वी हैव सीन दिस massive destruction of our अखोई ग्रीनरी से को अदु ग्रीनरी सी मांगहनबा मतमदा अखोई responsibility हाइबसे मरक मरक तदि अइना सुम खनबदा we are too happy to be claiming our own privileges and rights को अखोइसु इसागी own आइगी privilege right मरक मरक त अखोई academic discussion दसु हाइनै even ऐसे scheduled caste में आमगे मरक त हाइनै tribe में आमगे मरक त हाइनै को हुजि आई नहान राज Nagaland conference am yaujurui very recently ko post election nan masak lo hek lo ai ngasi thokcharak pani within Nagaland su hojik si tribe manung da akhoi gi sothahura ba tribe privilege hairi ba ko adula moi gi ST si da karamba ST chan gata kulum ka hairi ba a person who has been the chief minister of a state for 20 years magi masaji ST oni yagodra ka haibagi debate lagnari ba ko Manipur da su akhoi ngasai community oina as a group oina sentimental oina claim tawba aigi tribe ki aigi community ki where is my responsibility haibam su leiri aduga aigi wakandadi Raj the government should be very firm on one thing MDPS haibase asigi ek sidi tongan na atopa mix up ta hondana ne tongan na fight ta honjaningi haibadi akhoi gi massive destruction laiba popi haidi Rashik akhoi na what is illegal in NDPS ek haibase kagi cultivation aduga career haibase asimak illegal ne the very cultivation itself is illegal aduda poppy cultivation natra anything narcotic opium magi thana bagi damakta kakhala ibase asi illegal ne haibi wanda aduga ngasai gi SoO ga mari leina ba adagi tribe ka mari leina ba asi mahutta ngasai ena kanbada we have to check from different perspectives tungan chapter hi tungan ko SoO da lariba Manipur gi matamama khulai pairu ga leiba community khudingi nungmai pairuga leibasi rehabilitation ama makhoigi se chahi tara tawkhre ko chahi tara sida what has the government done makhoi si nungmai paiba sum tha khudingi chahi khudingi renew taru I think suspension of operation se it is subject to review of 1 year ni ko aduda akoi jo question tawningi what has the government been doing every year ko makhoi si karam ba moigi kunthra lerambada ko kunthra lerambada tramnga si akhoi gi skill development da kari train tawkhre horticulture tawkhrabra fishiculture tawkhrabra forestation tawkhraba then moi sudagi thoga numai pabi thoga mainstream da join tawkhrabra I think these are very important issues akhoi gi socially politically economically khanaba matam da ko I think government has to review if at all government has not been doing anything time term dragadi asi Raj na haibi khiba hujik suspension of operation laribasi mi lising tara oren khalone lising tara sigi masing list loroga chahi manga gi target ram thambiroba by 5 years mosi lon makulai thadoni mainstream the changrani they will be absorbed somewhere and they will not be so called akhoi gi and the social element oiroi politically motivated oido kambu na mokhi lan su sisina halo haibodo adugi pandam da changagadi I think we will see some vision that is what we also would like to report ko aduni akhuju mathang da report on ngam se ngasi SoO tawre ngasi akhoi gi MR da chabunam thorani ko politically thorani photo namani khorani ko and what happens the wobudi yes surrender tabu matam da my identity protect torumbagi for personal threat or masiai ko but whether the system has been able to absorb them in the mainstream adugi issue dune adu taragi in the last 10 years the makhoi ji mi chama thamam taragadi tara bawa moi no moi thaduga moi lau ugrabra se BDF changrabra police changrabra like tam halaga moi mechanic tam oigrabra adu kaido I think these are very important issues adu bawa kana mainstreaming to grabage kyam yamna madugi kana ba phangrabage habesu review to mathau tai habni koi gi suspension of operation da leiba nachingma koi mayam sigi matang da habata lenga ka agreement leinaba singsigi at the same time leiribi issue sing asigi manung da only suspension operation do na symptomatic oina lenga na masigi thabak se local ani habni madugi maning da leiriba reasons mayam habta to anton ba reasons mayam lenga ki mamang da lakpadi ki lenga na masigi step se lorpagi stage to yorpane do madugi maning da leiriba mayam sing asisu public domain da punna khangmina ba aduga maruena hairiba issue sida yamna emotionally natraga
masida affect to bahai gadra natra makhoda affect oi haidna huji koi rally chalai ni haitare aduna rally chalai ba mayam sing aduga maru ena loina mukti pun ba yadabani na leader sing asika collectively wari sana ba to transparency ba tongan ba perspective sing asigi obi aba understand tong na ba yaba area aduga lenga ki market ki karai phau ba tawgada bano lenga ki area sina karai phau na habisu miyam da khangan ba aduga miyam su khangna bo hona ba habtare only akoi article 371 c na protect tawre therefore akoi schedule matter da Manipur government na karimta hak laiti habagi wakalonda maduda stubborn or laitargadi adu yam chauna mungna base hanjan thokpa yabagi mamitari on the no brem tulu jaga pretyam thanjarke impact news meng tadno Free admission. Kindergarten Montessori School, a co-educational senior secondary English medium school, is the best childcare school in Manipur. School is provided free admission for preparatory, nursery, KG. School is awarded Excellence in School Education CBSE 2019, Best Public School with Academic School 2020. Salient feature of the school: eco-friendly school campus, highly qualified trained teachers, 24 hours CCTV surveillance, audio-visual learning, Wi-Fi school campus, co-curricular and extra-co-curricular activities, well-furnished school infrastructure, robotic labs, bus and van service available. Kindergarten Montessori School, Sagolban Takyal Kolom Laikai, Imphal West. Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok chari, Hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing, mafam asida pangbigani, ngasi maglangsing birau, Tila Grass Enterprises, Presto, Tangal Bazar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Welcome back to the Manu Hunani 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manu Hunani ngasi khana jarmi sing arang lenga ki cabinet na lokhiba cabinet ki mifam na lokhiba ware baduda hair bisi suspension of operation SoO miyam na SoO haina riba suspension operation chathariba loop anini maruina ngarang cabinet ki disen phawda khoi press ta lakhiba policy maruina KNA amadi ZRA ani sidga lener ma khoi agreement du dagi Manipur lenga se withdraw torgani habi wapumni aduga ahum suba khoi KRA SoO kuki revolutionary army SoO makhoi gi susami naram ba khoi agreement dagi SoO dagi Manipur state government se withdraw tongni habi stay namal ai habtare masina khoi atopa news ki source tagi phangba pauni du cabinet ki oinadi ani si khoi da phangjaki habtare adu live wahum di suspension operation dagi Manipur lenga na khoi withdraw torgani habi stay namal lori si ngarangi kangpupi ki thokdok adu kangpupi thokdok khana te kangpupi da kitang violent nature da sakhibe oni otherwise other districts sing Tengnopal district Khuraijam district na sing madiam chauna massive rally peace rally habtare chati chaki adu hairi mama sing adu de peaceful adu mokti oiki aduga Kangpokpi ta kitang police ka muna bathokhi badagi madu kitang violent nature mati oigre habtare aduna madu matung ta ko log cabinet decision da suspension operation dagi lenga withdraw togani habi stay se lakna tare masi matang da khana jarmni mathang si athoba dong lakcham tam da athoba lenga ki market gi phongdori si khogi press road oina tholok pasida sum mayam na sedum ure habtare maru oina ngarangi khogi chaliba rally si haigadra masida masi khoi ZRM de KNA na influence to bugi mamitai habagi wapam amsu phongdoi loina maduna oigaduri brangarangi rally sisu unconstitutional oi therefore illegal ni habagi wapam amsu palli habtare aduna khoi peaceful rally amabu khoi unconstitutional ni na tra illegal ni har khoi maram singa sagi maruina khoi reserve forest area da encroach to budu madu evict to gani habdugi mayokta rally chali haiduna madu unconstitutional hagaduri brana kana amne influence to wi haibudagi damuta unconstitutional hagaduribra influence ramta agasu influence to riba group sing adudi again lenga ka suda le minari balu matene aduna koi suda le roi haribra kamai thamibi machi kana influence to we hana haibududi koina chapchana du khangde ko yes state of the haire du what influence the words to the words so peaceful protest ama to du moi gi su dum right ne du every citizen of the state agi right lay but peaceful protest or madugi rally protest peaceful rally du dagi kamdona violent kanoma ola ino kamaina kadodi onkhala ino habisu
ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯒ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯐꯧ ꯇꯧ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯨ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯁꯣ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯈꯣꯠ ꯈꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯛ ꯕꯣꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯈꯨꯇꯧꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯅꯦꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯆꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯎꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ 371Cꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯉꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371C ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ 371Cꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯀꯤ ꯕꯦꯅꯔꯗꯨ ꯊꯦꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏड ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯅ ꯊꯥꯕꯅꯦ ꯗꯦꯠꯁ ꯋꯟꯗꯔꯐꯨꯜ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯁꯟꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯩ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯥꯔ ꯌꯥꯝꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯗꯦꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯆꯧꯃꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯩꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ suspension of operation not necessarily mean mainstream da pushan manate it's a political negotiation only suspension of operation kulai thana leda bagi wani then dialogue will be continued adudani huji kuki gi moi leriba su kanguna homeland gi kari gi demand me amama ada pisal lena mo ya da delhi da phamba kan da puthore se and this will continue the dialogue negotiation chatha dune moi du mainstream pusalaga skill job training piraga surrender nate aduna adu di kitang kan nate aduna su gi da lei si huji luri si aikoina haijarina hairiba su da yawriba group sing sida india government na political negotiation ama tawba yai haidana khallise adu da su mu Manipur gi mi nataba mapandagi mi haidi Myanmar dagi laga sida operation tawba kangu waribo Nagaland la operation tawba yawre na haire ko sigum mi siga kamaina negotiation taw adu tadi anywhere from the world lam laga akoi sidai da kano arm movement am tawraga di negotiation ir tawraga Manipur gi lam si mache yena na bagi moina api any demand sun ta leidor ha wahang thole state ki magi on people na magi leijaba demand amagi makhada campaign am chathara kuduna wari amane adu issue through negotiation am leijane ba but beyond the state leader oire hadana state na hiring asidi ko adu gi level da leiba mi du kamdongna india government na at the very first instance kamaina matam du gi state government matam du gi union government na kamaina mokhoi bu pusalaga table da pusala ino haisne ba adu matam da mokhoi gi intel du na hire mi sing si leader si identify tok da bra Sidi bayam the sidagi pot sigi whole sigi kano sigi exercise sigi all complexity si sidik thoki. Ana
state asida belong to the state asida allegiance later ba mean a leader or group ka state asigi government ka political negotiation to the bu karam the future da chido no karam ba purpose ta ka the negotiation to settle to do no aduna po chi ka da no ma akoi lebak sida law exist away na koi ma pang ngang ngai ko but the intervention of law is very minimal law is later bu mane kita ngai do ki de later Ching the law sibu kaya yamna chingi lady area sing sibu police station kaya na kama ina area kaya the main power kaya kama ina cover toroga kama ina intervention toroga miyo bagi civil justice magi kai mi amsi kama ina tawrige law intervention je shule lita bagu mana adana admaina sum laitana la khibuduna adugi advantage law budanga sidi ka hena law re ngasidi makoina sizable akogi amount ta moigi assertion se makan da lam deforestation to bu oiro village expansion oiro asom nakan de cross border population transfer to selak bu oiro any form of activities drug trafficking bu oiro punamak se yamna kona to we lo sina deal to khutau sina di mina kanam tana mawalo de manipur law ni mawalo de haire adu haide gi mami ta se adu aikoi gi law se if law actually exist aduta law gi chap thabak to amtang utpa change everywhere imphal chwai mayon da su ulu ching da su ulu each and every nook and corner da law lay have se law gi purview du gi manung da phajana amtang justice deliver tawna no hona bam change aduna tragadi ekhoi sida maming you na law je maming you na tawle re hojik kanoda india gi constitutional right to dang chum assert tawle re but article 371 c gi interpretation period si kanano piri se asai gi leader ne mi mani thola heta pi be ya bro 371 si na high karino state government 371 cc violate to higher gadi who should intervene union government the higher supreme court the higher aduga whole magi kano do discuss to se adu ai du chalaga to dong ne swai da hekta tholaga akhoi 371 si violate to re ne hekta haibe se masi kadai da kamai to ino se who is going to interpret the real sense of 371 c akhoi na uber interpretation tongale 371 c na kai dong da manipur gi apun bagi interest thugai ho sungai pande kain pande reserve forest ki protected forest ki leijari ba magi schedule matters me am do adu the karam da na kuting gan bi ya right 371 c na su pi de karam da na pi de ara akhoi shi de kai no LR igna extend to the jaga sing se masi akhoi gi mafam du tar khun du gi mapa mapu gi suron gi lam ingkon pata dona admaina khan mong lei ri which is completely wrong ultimately whole state asida lei ba state asigi magi resources state asigi lei ba land right punamal se ultimately state is the owner state asigi wang da karam leite manung karam leite man the state haiba se akhoi lei ba sida exist to miyam se tribal वगैरह non tribal वगैरह अदगी दी schedule tribe वगैरह ओइरो वगैरह पुनः मक्सिना सेमबा अदुगुंबा government ने government is not a different entity interpretation do yeng biyo अखोइना सेमबा government दो सिना तौरगा लेबाक से लम सिन manage तौरो लम सिदा लेरिबा पोर्टिंग resources में हमनो सीजन नरगा state सिगी मियाम की welfare थबक छिलो हदा अखोइ में हमने इंखलगा थागलगा सेमबा government नत्रो अदो हुजिंगना government सिना तोंगान बमा adagi organization ki leader sing sina tongan ba ma india constitution ni tongan ba ma dong na tongan na block khaido ga asidari noi thasaru yaudi sina koi tong dong sida koi rai ni ga pa ngang si ba mem ta sala tre ba ar sigum po me am se court tawro ga koi na nei na ba si ju pra paina chakhale ba jikti ana 371 sina actually interpretation piri se kamaina pige si yeng wang chang okay tribal ki land bi banate 371 sina piri se tribal ki land na reserve to banate ba hill area haibaneba it's not tribal area it's considered as hill area aduga hill du laiba tribal kharagi mogi tongan ba tribal right aidana adu dana scheduled tribe to gi right to pibe wana 371 na cover to haiba hill area se it's a hill area haibaneba tribal area haibana teba hojikti ka dora chingi leader khara na ja tribal gi keno ne right 371 sina tribal gi tribal rom chakre 371 sigi provision tribal wa him to pan pu thopi ro am to pan bri yemo karai de pusale no mo tribal do and hill area do da inhibit to ba certain forest dwellers maybe certain tribal communities adu bangina si na highway one
मतलब entire concept of Article 371C नत्रग हिल एरिया कमिटी लाखी बसिदी हारिबा हिल एरिया सिदा खुंदारिबा म्यूसिंग सो नेचुरली कोई केस तना ट्राइबल सिंग वरम भाई बता रहे मोगी राइट सिंग मकोगी कल्चर आइडेंटिटी प्रोटेक्ट तनुगी दम तमसी लहन के बती मोगी राइट्स तो ट्राइबल सिंग दुगी राइट्स हाइबम लेगनेबा बट नॉट द होल हिल एरिया दु मोगी ने हाइब नतेबा ओके हिल एरिया दु स्टेट की नेबा होल द स्टेट ऑफ स्टेट एज होल मणिपुर की नेबा मचेत ओनी यंग मनतबा मचेत नते मणिपुर स्टेट की नेबा 371 सिन तौरिसे अदुगा 371 सिना एडमिनिस्टर तौगदबा एरिया खरा वेलफेयर द सुमाइने पीगदम ने हाइबदुगी प्रोविजन मचेत तु खकी वारी नेबा अदुगा सिदि कै हारे MLR in cover to the entire 92% of the state area say this belongs to tribal haireba adu kana hai no habenida okay karamba law gi provision da karamba supreme court ki verdict da karamba union gi parliament gi act karai ri yauge ba adu bu ngasi moina adu interpret tawreba adu dane moina ngasi makok la dom sum sagalabani na mi gi protected forest reserve forest su masi kano ne hagal abne okay okay ne yum sida samatam da no forest kai mari le no forest obi aro hagal ine reserve forest koi khang de hai ne akoi gi constitution 371 sina koi si le ya hai ne ba interpretation do yeng biyo okay loin phain chale ba okay ultimately how ki wasahi kya adagi television discussion of the leba ki irang adum oiraga lakpa habte watho oiraga lakpa koi wafam duda adum la habta re bung mereng toro so haidoro so amu halakpa election le ruga haktu mil le ruga so amu halakpa issue se magi lakpa gi mong si tongan bu handa ki matang sina koi gi eviction ga mari lena na ira koi rally chalu budagi madudagi amu 371 si se bung mereng toro mani halakpa habta re so ultimately 371 si natraga hill area committee sumba koi assembly gi laibasina maram oiraga koi gi interpretation se tongan tongna rakpadagi adum akoi si problem amada manipur se adum sigi problem se adum leire habadare ngasi se adugi problem na mar moiraga even akoi su dagi state government withdraw tongni habi wakum hoglai mase adugi issue du dagi lakpa side kit ere yengbu ya dori bralega na decision am lori se hadi akoi su selaro hai se natraga only ngasai gi leader ani khaksi makoi manipur gi mapandagi ni haibagi reason number moiraga su degi ma su zida leiro ene yengwe abra kamai thami biyo Raj my magi narrative se ai gi oiba on narratives khoi smai pire ando atai gi narratives na kari no ga ba wahang am lakhra di tongan man narratives pire di beram leine ba why I am telling this in the sense that ko aziki maroi na 371 c gi du akhoi gi thonai jam chumme tawagi di manipur ji da thokpo do sai du ko we didn't have our uniform law ko leba amda law ani ga leba ji jo angapam nentra MLR na sida extend to somne to de nentra panchayati raj na state chane somne chana de sumaina uniform laita ba ji gi ju problem di le ni ko ada tampak ta gi na chagana authority de narrative som la di kamai to foreigners issue da assam da kan irang thol matam da propulo ko mantan ma like ami tussle between foreigners and Assamese in India aduda ma I say those people who can use the land but who didn't have the right to own the land had the his stateless people have so ai sidale be mini adu ai gi sagi pata di leite adu ai gi on pata di leite adu de ai se kana no hare ga di I Manipur masane habi yadam dung toriba adu de I stateless people de ha de mo hosgi light mu tu in ha se stateless people de tanthokera ke dogi togi to ya ha ga de adugi narrative sum la di problem de dum leitra aduna yam chuma pone ba 371 c do adumaina tribal gi adugi adagi ngasi interest me ama assert tawrisi tawbi yarana ba thamba nateba adu the base tawraga narratives me api bagi suma thokta deba adu chume masana India is overall India context is whole this sakholo daba backward people downtrodden peoples upliftment tawba khotba dudi adugi policy program me am lebuduna tawbi aba me am tawbu dudi that is part of the welfare neba idi mayam gi ko adu hosila ibasida adugi sida nang akhoi lusing basing dusu kanana bu Myanmar de laga Manipur nusiram doino kanana bu atop state laga Manipur nusiram doino atop de laga enmity ma create to ge na khalaga di my hidden agenda ji lebak tu kangkhong chain ge habi pot su
masana tam ledana ada masi yam kanna haibi wana teba magi interest tu yengoba from the very beginning sum yengoba live trend si yang kanda di pulap ki oina phajana parameter khara lawraga lairiba pochi chumba chumda bagi yang kanda yamna justified to ngai magi point yam leiteba chumdra haise aduna hozila ibasida se magi on narratives ta pahai hainaraga pabu bu thoknaraga amaga hena enmity je voluminous on muju sum de ko adugi du hena chum chahonna ba honna ba je masi taseng na ga di lamdugi interest to work to bunate in short kaino da haiba myam jing je loina bak se khana chainarang na ba amaga react tongna ba adage amana han react tongna ba adai solution propya ba langdai propya ba poraba loisalaga peacefully legada potu da spiral wo helaga di sum lak pane ba akhoi sai khana ri je ngasigi isu ji khana ba da thaina gi sum yam du mari loile naktra loile naktra ne spiral idra adu sigi spiral wo hendana sum toge na haiga di now the question is hidden agenda lay kanano who is he in hangbum la eba adai done ba myam naga stake yong pandagi le ga du to bada to wai lai se ado si loina bak si khoina punamaki general interest yang kana di adom da yam people line da su thambagi mathok ta da bu lai ko ado amabu ro ras hojik lai film si da ne any community ko manipur da lai ba community loina bak na magi tribal right indigenous people right adu ada lai ba myam jing du understand ju to biro adu ga tawraga pulap ki oina general interest habam le da na particular interest ta ba general interest ka particular interest ka jam khine ba ayam matam da particular interest na general interest da mai chaye na da sum leirega di leipak tu gi sakhut padi sure le roise prithvi aphawa political philosophy na he hobuga adum idna laba pot ngakta ne ba yamna lu pot na te ba aduna adugi posi handok na dradi sumaina handok na dradi ne ai khanjabada adum masana spiral orga sum leirega di moizu pharoi khoizu pharoi phagadom te yaude ba ada khoi loi phatraga akhoi loi lupaga we are in the same boat ko akhoi ngata lupkani ya ponte moi nga lupkani ya ponte ba lupadi pro luptoi ne ba ada pulap lumin na ba thabak taw me yam jingse government no egera lalobu no egera praja no egera community no egera asing ba step ti natte dena aduna hojiki lariba 21st century da di akhoi we have to think more and more ko kamain tawra kai doraga phagate ge sidi khalaga katang generalize to bugi miyeng se masi khar change natraga di aigi interest to work to naraga di aigi mi democracy da di mi yamga oise ethre ko aigi leijale mi ngai kai da no pagbu du pusala palai da leisalaga masing yamna khun chauthok ba adai political representative masing hekana ba adai di vote jo khoina adu tawdo na communal politics wagera adai di racial politics wagera discrimination wagera a to z sum tawle ga di manipur ge future di question tawe ba ana masi khana ba ju am chumba khana ba ji da moina su khra tabi ba ada khoina su khra ta ba su mathok yam ta ba ko aduna tana aina original loire ado but that is the word of argument in ko amai tongla dia ro bo discussion but yaura gadi loiba na da ba adum sathara ga lergne aduna yaringai kogi ifs and buts si yahunda ba discussion hai batare yamna understanding porpu ya ba adu ngasi ki discussion asi da su kogi mayam adum yengbir ba audience singna irrespective of community khai de be ching ta bani makte adum hai ni chingi mihu sing yaubir mo din mai ni hedra khoina su am kan hona jabne tar ngasi ki discussion sida chingi mihu sing yaun na dubu yauba yabi khudung chabadu biber tabna mar mo ngasi gi di yaudre adubu khana jari ba asida masi one sided oibigi wasuna na tabida leiribi issue si kari to bi abagi habna sing su mayam adum khana jari aduka one sided oibigi wasuna na tabida dharmi yam phajam ham tami koi gi particular interest miyo kharagi ate miyo amagi interest ka general interest apun bagi miyam yo ba common interest habung ani leidoni common interest vis-a-vis personal interest natraga particular interest aduna ani si punna semena bayada ba adunga sai gi particular interest siga common interest siga manarak tarak di punna semena bayada adunga ani se manna bohna balenga ki maike de gisu aduga koi miyam na su dum hona bu mathok tari habdu mati mami jauna reflect ori ngasi ki discussion jeta adun mathang makha tarak ku ujai mo sung lakun ujai chobi ngasa gi thoi ba thodok si rally du illegal oil natraga unconstitutional oil lenga ki wafum madi thambire aduga madugi kari oirino habigi maram du makte haidraga su
ngasagi KNA ZRA amadi KRA ki tu subject to confirmation but KNA ZRA ki sidi akoi ngarang ki cabinet decision logu matam se da dum makoi ga agreement to roi habi wa hum se harpanina so sida yam clarity amadi leiti habtar kari ki damakta KNA amadi ZRA ga suspension of operation discontinue to doino habi ki wang dum dileri it means ngarang ki thoki ba thokdok so then amna violent noi bane ate mahum da release lab me do it was orchestrated natrag engineered by high rebel ani sen oi habi ki damakta oi getori bra habi ki adugi ya maru manung ki detail do lenga ta leram do mali adu lenga na madu public domain da phajana hai gadra yamna detail yamna thamdrabni na hojik lai je thokdok ma thokre and mari lenaram ba ya adu si ga koi relation le ro harak tar ga di okay ngarang ki thokdok tu ga hai riba relation thamaru hai riba group sing asiga mari khara lenaram ba yare habagi mayam da adum connection ama adum laibadi male habtare adun adugi connection du da khoi se adum leirga yaduri bra lenga kisu adai du da yam clarity ama thamam thokpran khali and thamak tok su male aduga ngasai gi lenga ki decision se da yaning dri ba koi miyam habtare miyam na su lenga na pam bi se kaino hab se understand tawna ba understand tawna hona ba su mathak tabra hab only akhoi gi right ni akhoi gi protest akhoi right na sini lenga na tawdre habagi ani gi sum conflict like tar ga di understanding do propagam do demand have tare kamai thambi Raj koi general reporting da go koi han assembly si report to yaram de live thaw yaram de go court mayam howa koi gi magi decorum kari kai na koi gi right thaw siram de India gi democratic system is even magi le system si ba la le hai bagi ai gi maduda revolt natraga ai gi maduda agitate to gi right dam su lejari ai badi government gi natraga magi lari ba whole constitution gi lari ba norms is da ai madu pam de hai bagi ai gi voice to gi su ai gi privilege and right lari ko adura hoji akhona ngarang uri ba si cabinet meeting da Manipur ki chief minister na head to magi cabinet ki team gi photo du da yauri bodo manung da kari khana bano hai bodo di akhoi munna di khangdri hai bodi ngarang hoji Facebook to uri basi social media da uri basi ngarang cabinet ki meeting ama phambagi photo du di ure aduga madugi matung da government na hoji suspension of operation sidagi akhoi ahum sigi tripart toxic Manipur state government gi asdagi di koi toxera again high government decision lowi base there must be some very serious matter high bodi koi feel tawi high bodi khanari budu da cabinet khanari ba mayam du da community lo na represent tawi say for example mapam gi mantri lo yaw mini ko lo na maksi cabinet yaw mi am lo na maksi madugi represent tawi hoji akhoi na hoji ngarang amu hangnari ba series da koi gi yam ten ba koi gi chief minister gi interview do hainari ba sidi akhoi hoji humanitarian ground da matam kharagi da makta lakpadu da akhoi na mapandagi mi si lehen bani haiba akhoi gi aduni hoji yam kanna hairi se Myanmar gi conflict ki matam si da ko humanitarian ground da lakpani da udabu akhoi su as a humanitarian ground da akhoi accept honari haina ko madu masigi asoi bana traga akhoi na hoji hanjan hairi basi now since late 60s ko akhoi gi Manipur gi hoji haiba akhoi gi population ratio hoji kamain da na Tripura se completely magi indigenous people magi lamsi minority oi haibagi clear example ko Assam ju hoji magi lariba issue si achauba issue ni Manipur si su hoji mapande se akhoi hoji taseng na har kanda kai jiribam hairen khalo jiribam da hoji lariba lamsai ja last year akhoi chatlu ko adu hoji tariba mayam je kadai de lapno ji seng adum haire akhoi Manipur dagi pangal lariba mayam si akhoi gi material phajana ngangi adu khun tariba mayam khara nongta hauriba voter list pi mayam du di mokhoi adum group poraga settle taw have se am clearly evident oi ko akhoi press ki team chalu budo adu ibatar gadi Manipur government su aina khanum dadi fundamentally akhoi phongna natraga kari gumba che amada Manipur da lai base akhoi United Nations ki akhoi gi magi kanu lady refugee ki commissioner lady ko madugi privilege ki matugi na makhoi su lakani ko akhoi gi lakpa aduda kari gumba Manipur su akhoi gi generally majority ki wakhanama ko akhoi na lariba mayam se akhoi bukchen jaw bugi nate amagi nate akhoi na milakpa matam da akhoi na bukchen am pichen bagi wasu nate tabu sai amanu jo haigi bamar marak ta akhoi gi population ratio ma haiba akhoi na sometimes seemingly threatening our existence haiba haibadi ngai gi masing henbagi amagi expansion gi aigi delimitation gi haibagi ulterior motive ama yawram magadi do tari government so ena khambada stringent action ama haibadi ngai gi the rule of law exists haiba do targadi district khuding maki SJ khuding maki lam khuding maki karam matam da mi anobul ai haiba sidi aina khanbada di
मागी CID खंगदे मिने रिपोर्ट तरौत्रगसु थाइना अखोगी थाइना मक्ति नत्रे आइना सुम हाइबदा अखोगी ब्रिटिश की मतमदा बिट अने लेरमिबसे बिट अने लेरमिबसे मागी मीम लेर कानसिदा मागी एरिया 2 किलोमीटर सिदा व्हाट इज हैपनिंग हाइबजे मागी इन्फॉर्मेशन जे नेशनल रिपोर्ट तौरिने से फॉर एग्जांपल नेताजी सुभाष चंद्र ना अफगानिस्तान फाव सखी मतमदुदा मागी बिट टू द तारंबा चुमनगी कांस्टेबल अमना मीना बुम लाए ना माजे फावनेबा नथिंग लाइक माजे नेताजी सुभाष चंद्र ने फाव नथियो आइबदी मागी ड्यूटी नेबको दैट मीन्स आवर सिस्टम आल्सो शुड हैव समथिंग मागी लम दुगी ngasi अखोगी लम सैज द लेकाई सैज द मी मसिंग अनि हंगले को तो मीम चंगे हाइबसे मागी लाइबा मिदुना रिपोर्ट तौबगी मथक आइगी जु आइगी ओन इम्यून सिस्टम मदु डेवलप तौबमा अमदि दरकार ले हाइबी वांडा आइबदी अखोगी याम चाव सुनते लम खुदिंगमकी से अखोगी कनोमा गवर्नमेंट की लेरिबा मशीनरीसना पुलिस दगी ओइगेरा एसडीओ दगी ओइगेरा एसटीसी दगी ओइगेरा को मागी खुद त क्वांटम जम अमा पॉपुलेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रोथ अमा लाई काइन हाइबसे मसी एलिमेंट ऑफ ट्रुथ सोल लेरमनी मपानदगी चंग ई मैम से अदुम तम चंग खगदुम लाखिबको उजे नागालैंड फेसिंग द सेम थिंग उजे नागालैंड को एक्सेप्ट मिजोराम सु नहान द मोय अखोगी प्रोविंस अमगी चीफ मिनिस्टर लेरमे कुय लेरमे से कोन हाइदोरेबा हाइदी हुजिकतने कनो द मिजोराम की ओन पीपल ना नुंसिरुबदगी होल इरान थोइबा युनता की मिलिट्री युनता की चीफ मिनिस्टर अमा लाग असाइलम से कनामत स्टेट गवर्नमेंट सु खंगदे यूनियन सु खंगदे लाकांद लेरो कांद कुशला कांद दी लम से जिदा मपान की मोय नहांगी खोगी मरी मता ओरगसु लास्ट दी कॉन्शियसनेस अमा लाबको अदुरगिने थरोना फोंदोरइबसे लाइक वाइज मणिपुर दसु खोगी सिस्टम अमा हाइबदी होजिकतगी हौरकांद इवन मतम खरगी ममांग होजिक यामना बाजार मनुंग इवन अखोगी लोन हाइबगी वाने मणिपुर लेबसे लम अखोगी फ्रैंकवा लैंग्वेज से दम लोइ भावनरि वादनी को अखोगी इंडिया की एनी लोन सुवांग नांगदब मी खर स्वाइद दम चले खोले हाइबदा हाइब मैम से मागी इनबिल्ट सिस्टम अमन मदुगी रिपोर्ट तो मरि थोक प्राइन खले हा तोरगदे एना खंबदे एटलीस्ट अखोगी लाइब इन्फ्लक्स सु खर मिनिमाइज तगुद्राइन खले अदुगा होजिक मपानदगी मी लाकपा अदुदगी अखोइना होजिक नार्को की प्रॉब्लम्स है असे ngसाइगी पॉलिटिकल ओइबा आर्म कॉन्फ्लिक्ट ओइबसे जो अचौबा इशू मने अचौबा पॉलिटिकल इशू मने को कुगी दगी नते नगादगी नते इवन अखोइगी कदोगी लालौबा याम लेरी को सिगी तुंगान बा इशू मयाम लेरी इशू मयाम हक्चांग नारबा मतमदा हार्ट की नारगना हार्ट की लाइना किडनी की नारगना किडनी की लंग्स की नारगना नाबगी स्पेशलाइज असमाइना अखोइगी मणिपुर की लेरिबा इशू सिंजु इसिंग तादरे हारगा इसिंग ताना सिलिदन को एंड सिमिलरली अखोई ओपीएम की तसेंगना मसिगी थेंखांग थेंनबिसिमा करम मोंग थेनगदग हाइबमा इन्फिल्ट्रेटर मैम सिना करम मोंग थेनगदग हाइबमा याम स्पेशलाइज होइबा पुलप अखोइगी खिचरी वना पुलप थोंजलगा प्रेजेंट तब नतबिदको याम स्पेशलाइज होइबा मैटर दा आइना सुम खनद्रगदी आइदी कुशलगदी मैलिग्नेंट ओरगदी प्रॉब्लम सुवाबमदी ओइगनी न खले राज आई थिंक फजन आइडेंटिफाई तरबो मतुंगदा ऑलरेडी तरबो गातनी को से ओपीएम प्लांटेशन हाइगेरा इन्फिल्ट्रेशन हाइगेरा पॉलिटिकल मूवमेंट मैम इंसर्जेंसी हाइगेरा को दीज आर डिफरेंट तुआन बे एंटिटी अमनी को मजी एंटिटी खुदिंग मकी कोई सब्जेक्ट अमम ओइना मजी रिजॉल्व तबु को मिक्स तबुदबु को अदु लोनमुक्ति इंटर रिलेटेड गातनी इन सम वे अदु रिजॉल्व तो गदब एरिया मैम ले हफ्तारे तो हाइरिब एरिया मैम सिंग सी interdependent hatar amana loi connected oibana mar moiraga hairiba area mayam si loi solve to taragadi ama khang ningthina solve to khang yaroi only war and drug saidana poppy thaba na drug pusalakpa trafficking to ba thingba khakna su yaroi tongan other related issues mayam madu illegal immigration oibi ai population expansion oibi ai village expansion oibi ai land rights ki matang do oibi ai poppy drugs ke dutum lejare adu loi insurgency ki issue oibi hairiba mayam se loi interconnected oibagi wafam ama leibnina हारिबा बिंदु मैम से पॉइंट मैम से स्टैंड अलोन ओइना सॉल्व तो वी यारोदा अमम तौर तारगसु अतै से लेतार गदी कोई इशू से दम लिंगर ऑन तौरगा लेगदौनिना लेगानसु अदाय दुरी आमकना दम होना बिरी हो सो होना केनी अदुबु पब्लिक नसु मसी इसा इसा की इंटरेस्ट का यंगदबा कॉमन इंटरेस्ट ता अयाम फोकस पीबा अदु राइट्स टू आई की राइट मातो पतार गदी यस अदाय दुदा राइट टू निंथिना फोंगदोकपा मदुगी दमकता मफम चाबा हाबितारे मफम चाबा एरिया दा मदु कोर्ट ओइबी आई सुप्रीम कोर्ट ओइबी आई मदु चलगा मदु निंथिना अखोई वॉइस है बता मदु रेस तवमदी मथक तादुरी अदुना तबदा अखोई अपुनबगी ओइना कलेक्टिवली अखोई मयामगी अमगा नुंगसिनना लेबिनबसिदा हेना लापथोकनबा याबगी मरम ओइदनबा एवरी कम्युनिटी न होनबिनबा अदुम मथक तागनी लुना लेंगानसु कोई लेमिनरीबा पीसफुल को एक्जिस्टेंस है बतारे मसिसु स्टेटस को सिनिंगथिना मेंटेन तोबा हेना प्रमोट तोबा हेना फनब होनबगी
थबक सिंह पाखट पदमक मथौ तारी हाबेगी नोट से ngasi manu hunagi thorom se matang side losin jargi ngasi thorom se da oja Ibungochoubi oja Athouba amadi oja Dhanabir Laishram betong ngasi thorom se bathawa pi khibam ding mapung phan gi damakta panel somo porobista amukana tha chapnuk chari appreciate you joining masin ngasi manu hunagi thorom ngasi edition se garam to bi buge ko te khan bir pe agani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birka comment amadi feedback tha birak pe agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Khuraijam. Sri Sri Gaurachandraya Nama Prabhashramda Aikhoi Khwai Punamakpu Konbiramba Thokchom Priyojit Singhna Magi Nungsijaraba Imung Manung Sagaina Thai Marup Mapang Amadi Mari Mata Punamakpu Thadoklamlaga Haukiba Tang Taruk Lamtagi Taraga Marini Panba Ningthokaba Numitta Sri Guru Gi Kripadagi Beish Olaga Sri Krishna Chaitanya Madhava Das Haibanam Phamjaduna Brindaban Prapti Oikre Lakliba Tang Taraga Mathoi Lamtagi Taraga Mapan Nipan Bathang Janamitta Asti Shanchai Laukhatlaga Tang Taraga Mapan Lamtagi Kunga Taretni Amadi Kungani